Anyang laki din! Anyang laki din! Nay, nakapulis ka magbakay. Rumor ka day? Wala kay. Adda ngamin napatig apag nami ijay ili ita. Kadwak ni bakla. Anya? Ngam bakay, ado ti maramid ita dito'y balay. Among mga gapgapasak ita ijay talaw. Sika kumamot tin at agluto iti kalandag iti nayabak nga gapas. Ay, nagsakit nga ro day ti sakak, lakay. Maawatam kumamot ten Idi na minsan pa'y anasakit day ti ingron ko. Iso anasken amapan ko ipadalos. Anya laki iti nayabakay. Mabalim mo mga itantan pa'y lang day ta. Pangasim Isupay mo dyan may tulong ko ijay talaw. Iso nga agluto ka kumamot Anya kamatan lakay. Saan ka talaga ang makawawatan niya? Imbagak lang arudan ang nasakit day ti sakak. Ngam nagado pa'y laang ibagbagam. Ha? Malaos ton bakay. Nga nga ruday. Siya kung ti makamong agluto iti kalandag iti agtrabahaw. Sige, inakon. Ay, rurud kon. Ay, naimdag man ta pinalubusan na ka ni Mr. mo, nga ore at dagaya maaramid iti balayo. Ay, wala mare. Siyak ti masurot iti amin akayat ko. Dinak mabalin akontraan no adda kayat ko apapanan no aramidan. Ngam na ko namitay, ngagpagapas kayo. Gat, timulong ka kumaa. Tamabalin tamat nga itantan, amapan ija ili. Ay saan? No imbagak amapanak. Mapanak. Kun may sa, jak kayat ti mapan ijay taltalo na niya. Ha? Marugitan day to sakak. Jak kayat ko naktumat. What? Sana ba niya? Kadamat dagiti kakabsat na atumulong kan kwa na. Dagiti kakabsat na ngagbibisin. Ken isuda ti maibagay ijay talon. Gaputa naglalaad da. Ha? Day, apay asikat ti aglut-luto iti kadon dagiti nagtrabaho anak ka. Apay, awan ti asawam. Ha? Ay, kuana na. Napan ijay ilay. Mapangkano agpadalos iti kukaw. Anya, ay una yan ni Miriam. Amo na lang arudan nga ado ti maaramaid. Irana na pailaang matirumwar. Uy, nga rod nanang. Nga mala, bayan niyaw. Sa nabalitan na rugyak mo tinti naglutaw. Nala, siya kunti mangituloy iti aramid manakaw. Ingkan ijay talawn. Isupay di maitulong mau, tapno malpas adagaws. Ay, sige, mga rod nanang. Agyaman ako na. Kat, napananangay kano di asawa ni Danilo. Tawan ijay balay dananang. Napan kano ijay ilay anak ko. Napan kano nagpadalos iti kuko. Ay una yan ni Miriam. Kasla ubing nga agpampanunot. Di na ba'y matulungan mo ti asawa na. Wan nga raw, ngam ala, bayan yawn. Tapno saan manen aday tati makagapo apag... Tapno saan manen aday tati makagapo ti pag-aapaan yaw. Sumubsobramot nga minan nanang. Tunggal ada trabaho ni Danilo. Di na tulungan. Ngam no agdawat iti kwarta, uray na labugkawan ti kabsat ko. Nukas jay nga awan ti maitid na. Ay, dayta nga raw danak ko. Ngam ala, bayam. Adan to panawan, kasaritak jay ipag mo iti nasayaa. Uwan nanang, no siyak ti makisarita kan kwa na, ang mga nujak malapdan ti bagik, kat matibab ko ti salbag a babae. Ay na, narabyantan. Awan parikot, mare. Si kakit dimat. Ay, siyak ti madanagan para kan ka. Nagsapata arimwar. Ita, narabyantan nga gawid. Nakababain ka nila kay mo. Ay na, awan parikot iti dayta, mare. Si kakit dimat. Amom, kas iti kanayon ko nga ibagaken ka. Siyak ti masurot iti amin abanan. Ha? Tapno amom anya.
Naturturayak pa'y nga amang ngam dagiti kakabsat nila kay ko. Ha? Mabainda ako montra kanya. Ngamin, kita ang matdagiti langada Anya? Di daam mo nga urnusan ti magbagida. No anya ti langada. Isulatan. Di daam mo tagpapintas. Iso ang mabainda kanya. Kumare. Nay, adda ka magagayam ba kay? Wala kay. Narabyan kami kinibak na. Naganasan mi mutten tinapan nagpasyar. Kalpasan ti pa nagpadalos ko iti kukuk. Aya, agina ka na. Tagluto kay ti pangrabyan tayang. Diyak nakalutaw. Kasangsang pagkulaunay. Anya ka mutten la kay. No nabannog ka, nabannugak mat. Nyalaki din na ya pa kay. Among mga da trabaho jay talaw. Sika na pangkalaang nagpasyar. Mawatam ko mama. Naimbag ko na mata. May ninanang itay. Iso tinaglutaw. Dayta, kurang lang nga ibagam nga awan ser-serbik nga asawa. Saan maakas tati kaya't ko asawin na pa kay. Ay makamo ka nga gluto iti kanam. Inak maturugan, salbag kit diti kastoy abyan. Anya, kasta ti kanayon amang mangagbaw. Ay, wine. Ay, masya nakunay ka ni Danilaw. Isaw, ti kanayon nga agad adjust iti asawa na. Di la masyan mo ni Miriam. Awan lang aro din trabaho na. Di na pa'y matulungan. Uray day tala ko magluto iti kanenda. Ay, una yun ti manugang ko. Ay, madamag ko man. Apay, bak nang kaditi pamilya nagtaudan ni Miriam. Ha? Ngamain, tunggal manggaw no agapada. Kasta unay apan nanguy-uyaw ni Miriam kada kayo anakay kamangan na. Anya, kasta ka day. Wen, iso asal salud sudak. Saan mo't abak ng damiriam kat? Padpadamot lang aman nalon dagiti naganak kan kakabsat na. Ngam no apay mo't akasta no agsasao. Ay, bagaam. Saan anasaya ati kasjay? Ay na naglastog anay kamkamang ti awanan bay na babae. No syakla ti akin manugang kenkwana. Nabayagan nga inikak iti pagnakman na. Mamatiyak iti day tanga imbaga nila kay Tinong nanang. Ngamin, addamot lang nakaidanon kanyak. Akas taunay kano ti pananguyaw na kada tayo. Anya, Agasam, tunggal mapan gumatang ijay tersena ni Manang Lori. Datayo kano ti istorya na ijay. Talaga mapunpunuanak mo ten kan kuanakat. ay, una yan ni Miriam. Payman, mawaya anak laang nanang siyak amis mo ti mapan mangsugod ijay balayda. Uray adda ni Danilo. Tungpak dayjay. Saan man asyak ti pagpungpung tuton na? Ay na anak ko, bay amon. Talaga akasta, ibaga na latta ti ibaga na. Bayam nga isunto ti makaamires. Ay saan nanang? No idi, agul uli makaklaang. Ngam ita, ay napunuan akon. Irisap to, pa'y tirupa na. Rumor ka manay. Wan lakay, mapanak ijay ili. Adda na patag amapan ko ipaayos. Ha? Anya nga dito? Daytoy buok ko Jak ngaminan magustuhan daytoy kulot na kat. Iso amapan ko manen ipariban. Ay, nyamut tay. Kunak laki din tulungan na kita ije bangkag. Ay na, pasensyakan na kaya. Ngam itangal daw ti inyi schedule ko nga ipapan ko ijay ili. Anya? No kayat mo nga da katulungam. Ayabam dagiti kakabsat mo alaad. Isoda ti maibagay ijay san asyak. Ha? Jak lakit di kayat amadadaal ti kotis ko. Miriam. O ala, inakon, tamangan no awan pagluganak.
Mare, sigurado ka kadi nga ipariband mo ti buok mo, ha? Ha? Sayang, Mat. Kaano la di nagpakulot ka? Awan sapay makabulan. Ang ita ipaunat mo, ha? Kat gagangay ati adda kwartana, si kakit dimat. Ala, mapantakit din, di ka madanagan. Siyak ti makaamu iti amin, basta kadwaan naklaang. Nay, apay ngay asikala ang di mapan ijibang kagyo? Apay, awan ni Miriam? Awan, napanday jay ilay. Kadwa naman ang tibakla gayem na. Anya? Mapan na ka na ipaunat tibok na. Anya? Kaano laang, idi na pa na inpakulot ti buok na. Sa ita, ipaunat namanan? Ay una yan, naimbag kumamot no da kwartana pagpaunat na. Kan awan mo trabaho na. Ay, paimanday jay a babae. Alabayan niyaw, barang no maipaunat na. Kitustown. Ay, imposible. Amok ti ugali dayjay nga asawam. Ay na, di la maasyan kan ka. Inaldaw ka amapan iji bangkag. Ngamday tala agpapapintas ti aramiden na. Umayak to man iji balayo intun malam. Makasang puta! Sa dino ti papa na manakaw. Mapanak ijayan da Miriam nanang. Ah, ngamrabiing. Mapanak lata. Awan oras ko amapan iti aldaw. Gaputa ka na yun nakmat amarabyan. Anya aya ti mapan mo aramiden ijay. At dalamapan ko ibaga, nanang. Agsubliak mo't la adagos. Mala, ingka nga rudan anak kaw. Tunggal aga puta iji ili. Kanayong taamarabyan. Ay na, awan parikot iti day tamare. Nay, mapanak pa ila kumaiji balay yung amda kayo mo't gayan ti masabat ko. Ha? Apay, anya ti mapan mo aramiden ije balay? Ah, damagam pay laang. No anya ti mapan ko aramiden ijay. Ah! Apay at tinong panak matlatan. Anya ti basol ko kan ka, ha? Damagam pay laang. No anya ti basol mo kanya? Ibagam laang no agang angaw ka. Kunamsa, no jak amo dagiti mapan mo is-istoryaan iti tersena ni manang Lore anya. Ha? Kunamla no asino ka ana ikamang. Lastog mo mutla amin alastog. Apay, anya ko matiadakan ka nga ibang pangas mo. Ah! Ay, ala, gusto Anay ko! pagsaritaan nyo no anya dayta. Awanan ka itibain? Papintas ka, papintas? Yung awan mo trabaho? Anya? Agbain ka kumamat Nagpuskul day tarubam ana ikamang. No apay mo't namin asikapay lang tinasawa ti kabsat ko. Babae nga awan sirbina, salbag ka! Apay, akastati lang ang managaway. Pasensya kang bakay. Nakainumak. Naggapuak itay, ije bangkag. Minayaban na ngamin ni Pari John. So, naginom kamay. Awan bibiyang ko! Ha? Uray pa'y agmalmalim ka nga uminom. Wala akong pake! Anya? Ha? Di awanan ba inakabsat mo? Awan ba ba inag? Tapay. Tinong panak ti kabsat mo? Sa anak asumargang, aging gaadyak maibalas tinaramid na kanyak. Anya ti ko nambakay. Ti kabsat ko, ti balasam. One, apay, para kan ka, iso ti husto? Wine. Hustaw, ti kabsat kaw. Tapno mo man niya. Nabayagay, ngagtap-tapal ti kabsat ko king ka. Gapoy to galay mo. Anya? Kinura siya nga asawam. Nabayaga ka, ngagtap-tapal king ka. Aglablabos ka mo tayong. Kinapod no na. Iti pamilya may. Si kalahin ti lasto ka na ikamang. Anya?
Imbes asyak ti kanunungam, gaputa syakat nga ron ti asawam, ngam saan mat? Sana kamag! Kamno kanunungak ti sana na sayat nga ugalay. Kunam lanubak ng kamay. Dahil talang papapindas teraramidam. Nembag kumano, bukod mo akwarta teramatan. Angam samay. Anya? Samay sa imarmaritis na kami pean na kay kamangam. Apay na sayat ti kasta. Ura sino ako makapungtot ti kasta nga ramin mo, oh. No sakitan tinakam mo na kita kayong baga. Ay saus, nawaya tiri daw, graman tawang. Pumanaw ka, no kaya amaw. Saan ka labdan, oh. Anya? Ay na, mare. Pasensya ka. Ngam saan ka akanunungan. Husto lang tinaramid ni ipagmukan ka. Kaya't mo asawan. Uray si ka ako, Marek. Ti ipag ko ti kanunungam. Oo kaya. Ngamin, uray siya. Diyak kaya ti ugalim. Saan ana sayaday ka nga aramidem, girl? Iso nga ron nga iditinungpa na ka ni Sandra ket sa anak unay anaganawa. You know? Gaputa kaya kung ikan nakaitipagnak, ma'am. You know? Tapos nagam ka. You know? Anya? Uray, guraim nak, ah? Ayos laang. Namin, saan akawalan tikasken ka? Pututin baga ni Sandra. Lastog ka na ikamkamang. Isong agbalbaliw kan. Bueno papagayam, ditan tinagkibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, ito'y drama tayo, Anya Laki din. Insurat ni Herculasa Duna. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, Panang Tarabay. Anya Laki din. Dulpaw, nagbayag kan nga agsukat. Itay pa'y nga agururay di konduktor mo. Oh, nagsapamot ngamin nga umay. Anya mo da di konduktor mo. Managbabain launay. Ay ayabak nga umay agkapay ngam di namat kayat. Ay na, ubing pa'y ngamin. Ken itati umuna nga aldaw na akas konduktor. Ay katsuruam nga rod tapno agbalin tumat a driver. Ay kit talaga akas da. Ay, Dulpo, di ibagbagakan ka Ha? Anyang ibagbagam? Nalipatan manen. Liklikam ti ag chicks. Ay sus, bakit? Amo kaya ti ag chicks si kamot. Adukad ka no ti driver nga ado ti chicks na. Sus, sanak nga ipadpada kadakwada bakit? Siyak, nasingpetak nga asawa. Sana ka chick boy akas kadagiti daddo maa driver dita. Adun ti pasayeros ta. Adon manong, napunnon dagiti tugaw. At dapayan istanding. Iso asaantan nga galay ti pasayeros. Apay nga insardeng mo manong. Adda ngamin pasayeros nga glogan. Wow, nagpintasin na babae dahi manong. Nagputaw. Good morning, Daddy. Daddy. Ala, diti kan likod ak nga aglogan, honey. Naka-reserve dahi ta atugaw para kan ka. Yes, Daddy. Ay sus, addan sa karkar na naskin amawa ka. Awanin kwarta, Daddy. Ruben, ikaman pa ilay ti kwarta ni honey. Apay manong. Basta ikam, bayadak tumatlaeng. Ikanak iti 2,000.
Alay kamon. Payadak tumatlaan. Saan ka matanagan? Apaw, kay taati masida. Papaitan na kalding ko naman. Oo, naikamatan. Kasla italaang mo ta makaraman ka iti papaitan na kalding. Nay, at dapay kalderita na. Ay na, nagimasay. Ay, lumukmaga no kastoy lang. Nagmayat gayam tagbalin na konduktor amanaw. Oh, adakan, baby. Up. Namiss na lang, baby. Ulimag ka. Anyang man na makita mo kan mangag mo. Di mo ibagbagay ti sa bali, wan? Agsubuak lang mit manaw. Laglagi ba? Siyak tibos mo ita. Agtulnog ka kanyak, no kayat mo ang ma-regular ka, iti da ito yung trabaho. Baro akong doktor mo, baby. Ayun, baby. Kasasarak na lang. Anya tinagan na? Ruben tinagan na. Pinanaganak iti isprongklong. Anya mo ni Manong. Diyak kayat day taanagan. Nagpudutan nito San Fernando, Manong. Maruam kan tumadlaang. Sa bagay, kastoy mo't lang ti Chimpo J. Isabela. Mabidlang Dito'y kalaang kampo at papanak. Ni, papanam ngay Manong. At the date ko, Asino ti date mo? Jay ka di bakit ana arjo da making ko ka jay restaurant ni jay bastap? ay saan? Weno ni Hanay. Sa bali ko nakangarudan, apay ang nagkulit kaya. Apay, mano ti chicks mo ya Manong. Ay sus, aguli magkan kunak na. Ha? Kayat mo ti maregular no saan? Nagsao ka. Ket no kayat mo mait? Keep quiet. Ruben, ayan na nga yung driver mo. Ay, ada na panan na, sir. Nagpapagatan ka di. Uwin, sir. Dinamag ko no sa dino ti papanan na. Di na mo imbaga. Ang muklatan di papanan na. Napanaindit jay chicks na. Ay, saus, kunakon kay. Ambong da jay a driver mo. Chick boy da jay. Kasta ka day. Si kay ngay mo, sir. Medyo lang kanyag. Tamo matan. Medyo. Ang damot ba si tilat ko? Ngayon, natairak lata. Sana ya. Uwin nga sir. Ni sir mo, ay sus. Ato chicks na. San ka matanagan? Kasta kan tumet, numadanon, ti aldaw. Anya, nakasagana kan nga agbiyahe? Ay, uwin na Manong. Uwan kayam niya. No makita ni manang mo, kat agdamag kan kano da chicks ko. Ibagam nga awan ti amom, wan? Ha? Ne. Apay nga imbukirad mo dagiti nagdadak ka lamatam? Isursurok lain kan kano anya ti rumbang nga isungbat mo kini manang mo. Amom mat nga ado ti saludsud na dayay. Manong, ibaga nga awan. Oray ti kinapudno na. Ado ti chicks mo. Tag sa upay lang. Kaya't mo te rekomenda ka ijay kumpanya nga ikatanda ka? Ha? Ne. Apay ngay mo, Manong. Ha? Agdamdamag ka no, abay? Ay, kat ibagak nga agkupkupit ka, kat maikat ka adagos. Ay, uwin Manong. Amaw ti isong bat ko kini Manang. Ibagak nga awan ti chicks mo, Manong. Kasta, no kanayo na natulnog ka, marigular ka adagos. Di na mangarod awagan na iti isprongklong, Manong. Nang nangrona no iti sangwanan iti balasang. Hello? Hello, sweetheart.
Kumusta kan? Di na ka di mamimiss? Ay, kit mamimiss ka bakit na saan? Abay, di nag-awawagan. Nagmanmanehwak nga road. Anya ka to'y hani ko na ya. Agkita ta kuma. Ay, agbiyahe kami tahani. Basta, agkita ta kuma. Ha? Ay, sus. Kasano nga taday to yan? Kat ni. Ay na. Adamat nga road biyahe mi. Di naksamot mamimiss, dulpaw. Abay nga ibagam ti kastangay. Kat minuminuto ang maililiwak kan ka. Adan samot ngamin sa bahali akagin kinod night mo. Ay, awan. Patinak ka di ay. Uray damagam kini isprongklong. Oy. Isprongklong. Ha? Napunot ang iwat mo. Ngal-ngalumpay. Tadadamagan ni sweetheart ko kan ka. Ada ka di sa bahali at chicks ni Sermo? Bayampay ngal-ngal. Ngal-ngalan natin ka na. Kulbot nyo. Adon samot chicks ni Sermo, aha. Ni, unay ka ni Sprongklong. Naipugsom tangal-ngal-ngal mo. Tangkay. Ay, sus. Kanang mo na. Manong, pero si Mardang tibas. Nadadaol. Nadadaay. Kit no kinita mo ginalayng ang mekanikaw, sakbay ta nagbiyahe, Manong. Nadadaol nga road. Ibagam ka dagiti pasaheros nga ag-transfer dan. Nadadaol to'y bas ko nam. Ay, si Kamti mangibaga, Manong. Ay, sus. Pasat ti training mo daytoy. Ala, ibagam mo. Naperde nga min daytoy bas. Iso akilata si Mardang. Abo, ag-transfer kayo kano. Kakabsat. Abay ka kasta. Yaman tayo. Ay, ulay bagay ka. Upay, aday upay, di papanas. Ali, yanos tayo, kakabsat. Ay, ulay, Agada tuman, iti kinamikanikaw. Tapno amok ngagtriman iti bas. Ay, Manong. Umawag ta na di opisina. Tamang ibaonda iti mekanikaw. Umawag mo ta sasawam. Kay, alangan mo't adito talatan. Sapay awan pa'y paggatangan iti makan. Day taman di mekaniko na. Kitam. Ha? Ni, babae mo dahi ta sumungan, Manong. Honey. I'm coming, sweetheart. Kaya't mo asawan, saan kayo nakapagbiyahe ita? Saan, sir? Nadadaulan di bas. Di ka man. Isumati ko na ni Manong Dulpaw. Nadadaulan ka na. Iso pinag-transfer mi amin na kiti pasahero, sir. Sos. Style na lang na jay. Amok ka. Ha? Style na, sir? Katwan, kando kastak, ba't ngamin? Aya, wala ta jay mo't ubing at chicks natin nakita kasi mungad, sir. Imbis ang mekanikaw. No. Mamati ka ni di magbagak. Ako na nga road. Basta driver, sweet lover. Anya laki, deng. Kastagayam, dagiti driver. Sprongklong. Yo, Sprongklong. Umayan, Manong. Nagloko kan? Anya na ito imbitin mo isang wana ni Tibas. Ay, dayta. Ar-arti itibas dayta, Manong. Inatang ko man ni Jagi, sor-sor-sor. Basaan man data. Ay, kabasa mo na, Manong. Among tagbasawan no saan? Amok ka, Manong. Maalak ay akong doktor na yak mo tagbasa.
Basaem ko na. Basaem. Oh, basaem di ito ka. Basta driver. Mhm. Basta driver. Kit ituloy mo Itutudok lang nga Roden. Di ka pala ituloy. Basta driver. Sweet lover. Oh. Anya lagi di tayo naramid mo? Ar-arte ko nam. Jesus, anya la tayo agad. Gatanga maya. Apayaya manaw, dakis aya. Saan mo't kidi adakais? Ngam, kasta ka kaday, manaw. Sagsaw ka man ni tijak kayat ako na kahit. Awagak man lang diya kumpanya ta ikatendakan. Baliktad nga rod, day ta ar-arte aginatang ka, manaw. Jak isangokin ka. Isangok, ijay sangwanan. Tapno dagiti pasaheros, ti makabasa. Aywan kayang bagay. Agbiyahe kami manan. Iso nga isaganam dagiti badbadok. Kat, kumusta nga di konduktor mo? Ay git konduktor ko lata Nalaka mo lang ang masurwan. Medyo adakon kunang na. Asla saan pa'y anataharan. Ay, kat surwam mat Panagkunak kat nasingpet mat. Sursurwak mate. Ngam, nagri ka masurwan. Apay adi mo intugot ita, taraman na nakumamot di inlutom a merienda. Ay saan? Bay amon nga agbati ijay bas. Isupay akanon na. Apay akas tati bagam, kat nagaduda ito'y naluto. Amom ka dito sa dino tayan jay driver mo? Napan ka no di opisina, sir. Anyang opisina? Napan na kinita dya may isa manan na chicks na Adda manen baro a chicks na, sir. Mabalay na kasta. Jay sa agkan kantina. Dito asidag ti terminal, di bas? Ay, so, sa bali man a chicks na. Sa bali ijay pagsarsardengan mi apang panganan, sa bali manen ni Hani na. Kento chick boy nga road. Ay samot silpon ni Manong Dolpo dya gununay, sir. Ay katsong bata mo na atas si kamot ti konduktor na. Hello, sir, ma'am. Sana ni Manong Dolpo na ito'y. Ni Robin da ito'y. Jay konduktor na, siyak ti asawa ni Dulpo. Ay, si kamot gaya, ma'am. Manang latan tiyawag mo kanya, napanan ni Manong mo. Ada ka no na panan na, manang. Sa dino, Ijay... ayan ti chicks na. Hala, kasanom nga mo, manang. Mano ti chicks ni Manong mo. Naglaing kay mitin, manang. Amom nga daw. Ay, aguray ta bilangag. Manok ka din. 2, 3, 4. Anya? Upat? Ay, bilbilangag pa lang, manang. Dapat tuloy na. Ibagang kin ni Manong mo nga agawit. Asap! Uwan, manang. Unya ka lagi dinaya ba kayo? Di lamang lang ipagpabasol mo kanya ko. Idi pa'y nga amok nga agchichiks ka, Dulpo. Nagim imbestigarak matkat. Iso nga agikat kan a driver itibas. Ne. Ay, bakit? Bakit? Mabilang. Denggam ti baka ka? Naagi kata ka kas driver, bakit? Kasan nga iti pa nagbiyak ta? Ag-drive ka laangan iti tricycle. Siyak ti konduktor mo. Ay, isos, bagatan niya ka lagi din. Tricycle, amo mga bastig ka na. Ay, isos niya. Idimot nakmot at di na orasan bakit niya ka lagi din. Akala ko ran! Basta gikat kan! Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo. Anya laki din! Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. At yaman kami, itingkay
Panang Tarabay. Anyang laki din. Nay, si kamot gayam ti masabat ka o may lang. Ay na, kasla pumimpintas kamat. Ay na, agyaman ak unay nana. Saan la kasla? Talaga a pumimpintasak. Ah, kastaya. Siguraw, at damot tan suturmaw. Iso akasta blooming kakanayaw. Ay ket nasaya at ano addan kaayan ayat mo balasan ka. Iti kasta, saan ka amabaakan? Ninanamat, sa anak amabaakan. Anya lakit din. Iti kastoy a kinapintas ko, mabaakan na. Ay saan? Adda nga rod baro a magusto ak unay nana. Iso apapintas ak apapintas, bareng mapansin na. Anya, ket asinong ay day taabaraw. Saan ataga dito'y nana? Adayo ti lugar da. Naamammuklaeng iti Facebook. Kasta ay ket alaa, amamwem iti husto. Ket no agdaton ken ka, akluno mon, tapno makiasawa kan. Mapmapanen ti tawon mo. Apo, blooming kay ta Singakit di mat kumare. Saan laeng mat nga itaa? Kanayon mat, saan ayan? Ha? Kat, itatala ang anak kita. Iso nga itakalaang mo't anak kita. Pumimpintas ka mat. Siyempre, ikaw ba naman ang may inspiration? Apo, nay, Tagalog ka pa yan. Ay agasam dat me lang. Asino ngay mo't inspirasyon mo? Ibagamot kanyak Saan pa'y mat nga itaa, mare? Ibagak to no agayan ayat kami. Anya? Kan may saan ataga dito lugar tayo? Adayo ti lugar da. Naamamok lang iti Facebook. Ay na, naggwapo si ka. Kasta? Kat, agdat-daton kan ka? Saan pa'y nga rod? Ngam kachachat kumatkit di. Isong amok nga agdaton tumatla kanyak day, Joy. Kat, nasaya at ano kasta? Tapno makiasawa ka matan. Ay bakbakatan kan. Ay na! Nay, nagmayat mo tan ti paggaak mo si kabakla. Ay! Anya ngay mo ti source of happiness mo. Takas taunay aragsak mo. Akwa, mare. Makakatkatawak lang dito'y trending app. Ita a photo lab. Makapaalit. Nagpipintas mo na gitiro-rupa makitkitak dito'y Facebook. Wan nga rod mare. Ay na, makapaalag at talaga na ita a photo lab. Dagiti pandak, imatidog ti urong da. Dagiti nalukmag, nagbalinda siksi. Dagiti mo't baak, nagbalinda mo tan amasikog. Dagiti mo't nagalas. Ayapaw, nagbalinda mo tan a tao. Salbag. Ay, nga ron. Kat ti may sapay makapalik. Dagiti tupul. Agamat ni pandan. Ha? Ne, kaslamok na ita ibagbagam Aha? Nakitak namin itay ti photo lab ni Melang. Imbes atupol. Ngam ne, adamot ngipon nanda po iti photo lab. Nga ron. Kat, ay na. Agpapintas mo't agpapintas. Tapno mainlove kan kwa na di lalaki akachat-chat na. Nasayaat ka dino kasta. Tapno makiasawa mo ten Tapno mabawasan man dagiti bak diti lugar tayo. Umad-ado damot ten kat nga umad-ado. Nay, tauray si ka. Nagmayat ti isam mo amang kitkita iti cellphone mo lakay. Ay, unay ay. Makapal lang nga raw dahil impos ni Mila nga puto lab na bakay. Kitahan kami na, topol. Ngamnay. At damot ngipon na dito puto lab. Ay na, nakita kong dayta itay-pay lakay. Uray siyak nga rod, makapaulag man. Naglukmag ni Melang ngam ne.
Nagbalin mo tan asikse. Dita impos na aputulab. Ay, nakaskas daw a picture salbag. Gusto lang matkit di. Tapno magustuhan jay lalaki nga ibagbaga na akachachat na kano. Anya, nimilang adda kachachat na? Unla kay. Isu nga rod a blooming a kanayon. Papintas a papintas. Gaputa adamot tan crush na iti Facebook. Kastaya. Ti original ko mga rod a picture na ati post na. Sa nakastoy nakaputulab. Tapnusan na mas daw di kachat na. No, kita da iti personal. At saan abalin Nulakit diag ginusto da. Apay kiti na saan. Saan aray ta photolab ti makalapod no talagang ay ayatan da ti tunggal maysa. Ay na, amo mare, panagkunak, siya kunti karagsakan a babae dito'y lupong. Papayan ako nam dayta, girl. Mariknak namin kat agdatonan kanyak ni Dario akachachat ko. Anya? At daton nga ibagbagamit? Ay na, pudno ti bagbaga kanya. Naggwapo ni Dario. Ay, nainlabak pa'y kitgin kan kwa na. Ur-urayak lang ti panagdaton na. Anya? Nakitam ka di impos ko iti Facebook ko a photo lang. Wala, makita. Siyak pwede ko nam. Makitak amin, adi makitkita. Nagpintasan na yan. Ay na, kita ni Dario ti may nag-comment iti post ko. Beautiful dear, kunana si ka. Ay na, oray la di makil ti matak anang basa. Ay, dayjay laeng. Kasta unay manin nga in love mo. Unay kan? Kat, siyempre normal lang kada tayo ti ma-inlove. Si kakit di man. Winen. Ay na, sapay la kuma, tagdaton nga rudan kan ka ni Dario. Tap nagtalnakan. Anya? Kasta ti imbaga ni Melang kun ka? Wen, marik na ka nung nga umadanin ti panagdaton kan kwa na di lalaki akachat-chat na. Anya? Ay, kasta unay ti in love ni Melang. Nang runa ta nag-comment di lalaki iti photo love nga in post na. Kasta ka di? Ay, jakla mo no agkita da iti personal. No apay mat ngamin ni Melang. Tapasing mo't nga edited ti picture na nga ipopos na iti Facebook na. Uy nga, Rod. Di pa lang amin dagiti picture na nga original ti ipos na. Tapno sana mas daaw ti kamit na no bilang. Ibagam to akan ko na. Barang denggen na ka. Hello, Dario. Hello, Melang. Kumusta ka? Ay na, katkas nila Napintas na kan sexy. Nasayatan o kasta? Kat babalin ka di nga kita tayo ton umay akatapusan. Ha? Awan ngamin trabaho iti day lawas. Gapo ta undas ka nga ron. No mabalin ka, no nawaya ka. Ay kwa. Sure, Dario. Sure na sure. Basta padakin ka. Alang ron, umawag ak tumanin Ingat ka. Kastamat kan ka. Agan-anad ka kumaakanayon. Bye-bye! Ne, si Kagante masabat ko, kumari. Nagsapa ka Papa na? Ay na, mapanak ijay ili. Inak at trabaho. At trabaho? Mare, tapno addaman kwartak intun katapusan. Ngamin, ad kita kami ngaminan kini Dario. Ay na, amo mare. Excited ako na'y amakimit kan kwa na. Anya? Ket, anyang iti trabaho mi ili? Anya pa ngay, plate attendant Plate attendant nga lablabi din? Kas kalaag dadamo. Siyempre, agugas iti pinggan iti restaurant
Tapno laang sosyal, iso nga imbagak a plate attendant. Si kakit di mo. Ay, una yan. Mapan ka agugas iti pinggan. Tapno lang ada pang date yo kani Dario. Wen amare, tapno enjoy ti panag-date me. Anya? Ni Melang? Napanagugas iti pinggan ijay ili, mare? Wan mari. Ano sana kano ti agtrabaho kas plate attendant. Tapno ada pag date da kani Dario akachat-chat na. Anya? Plate attendant nga. Agugas iti pinggan. Pinapintas na met atap numayat. Anya? Ay una yan ni Melang? Talaga na in love ti salbag a babae? Huwag nga ron. Nainlama talaga. Ngayon para makita no agkita da iti personal, no isulat ta tirik na di lalaki kan kuana. Ha? Katwan! Amanga no goodbye melang metlang. Gapo, ta saan na met akarupro padagiti ipopos na iti Facebook na. Nang runa ti photo lab na. Narabyan ka man? Wen mare, ay na, naggapuak man ijay ili. Kasta ka di? Apay agov overtime ka iti pagtrab-trabakwam? Wen mare, mabambanugak, ngam nasken nga agagata. Tapno adda pag-date mi kini Dario inton umay nga undas. Oo na yan. Talaga na in love ka mat niya, mare. Wen nga rod mare, kaitalaang ngamin anakarik na ak iti ayat. Ay, kastoy gayam, bumagkit matsika. Aywan, amare. Isong aganad ka. Ang mga numabagtit ka nga agpaiso ay narigatan. Ay na mare, oray mabagtita. Nulakit da kami kini Dario ti agkatuluyan. Okay na. Ay na, nagsapa kamutan may lang. Nuar arigon, sika ti mangpugpug sat kadagiti spider web dito'y kalsada, no kastoy abigbigat. Kat, gagangay at tinagagat akas kanyak, nana. Anya, ay gayam. Kumusta nga, di ibagbagam idi kanyak akachachat mo. Apayadyak mo't lamadamagon amakiasawa kan. Ay na, umadanin nana. Isungarod nga ano sakti agtrab-trabaho. Kas plate attendant ijay ili. Tapno adda pag-date mi, inton agkita kami. Anya, agkita kayaw. Wala na, agkita kami no undas. Ay kat nasaya at ngarud ano kasta. Agpapintas ka iti kasta unay. Tapno asawaon dakan. Siyak ti madanagan para ken ka, numabaakan ka. Hali, itayak pa ilang dito'y parke. Ngamapay ngay nga awan matin ni Dario asumangpot. Amangan kit dimot no saan nga umay. Hello? Ha? Hello, Dario. Kumusta ka? Ay na, nagtaer ka matin. Kas kala artista. Saan lagayam nga iti Facebook anagwapo ka. Nang runa mo't gayam iti personal. Sika ni Melang? Ah? Ah. Ni, apay akas lanaklaat ka nakakita kanya. Wan, siya nga rod. Anya, sika? Ha? May salpag ka. Kunaklakit din no nakutong ka. No seksay ka. Saan mo't gayam? Anya? Kunaklakit din no pudno dagiti ladawan nga ipupos mo iti Facebook. Ngam saan gayam? Impos mo nga dangipan mo. Ngam tukpul ka mat. Eh, Baka patismaya ka.
Naimbag ko man o impos mo tipod no asika. Amangan no nagustuak pa Dario, mabit na. Unaklakit din. No, ay, kasla ka magkayam al-alya iti undas. Aglinipatan. Saan ka nga umawag? Uno agchat kanya. Anya, Dario, please matan na. Mabit na. Kas iti kinunak. Aglinipatan. Undas pat. Maawatam. Anya, matanti kastaya biyag ko, kumare. Uy, apay ngagsangit ka matan. Wan nga rod, apay aya. Anya tinapasamakan ka. Kunak man na nagkita kayo kini Dario. Wan, mare, nagkita kami nga rod. Ngam on the spot nakmat ang binagaan nga aglinipat kami kanon. What? Wan, mare, dahi tatipod no. Aglinipat kami kanon. Impagarup ko matlakit din. No itamat lang aldaw katagayan ayat kami. Ngam saan matgayam. Ay na, sigurado anak lahat dahi dya iti langam. Ha? Kita amat kami nagiti ipopost mo iti Facebook mo. Pasig nga edited, kas kada photo lab. Awang pa iti impos mo nga original mat. Ha? Makapalag ka mat. Naklaat aja tao. Imal aldawan, ang nakakita iti al-alya. Sapay undas ita. Mare. Undas. On the spot, a pinagsasawan na kajay tao, a nakainlabam iti kasta unay. Gapo iti kauusar mo iti salbag a photo lam. Nasaysayat nga no original ti ipos mo, ah? Tapno sana mas daaw ti kamit up mo, mare. Remember that. Anya, kasta tinapasamak, edi nagkita kayo iti kachat mo. Ay, wala na. Naklaat iti lang nga. Ha? Ngam basol ko matkit di na. Basol ko talaga. Anyat kayat mo asawan. Gapo ngamin iti panagus-usar ko iti photo lab, nana. Amin nga impopos ko iti Facebook ko nakikita day Dario kat pasig na edited. Iso anakla at iti kas na unay idi nakita na. Anya, Ay, awanan nana. Kunaklakit din no makiasawa akon. Ngam saan matgayam. Undas pat mat aliniklikan na ko ni Dario. Ay, awanan. Apag isupay mat ita nga undas. Ay, anya mat na ito agas-gasat ko, nana. Maalas. ay na, saan mo nga ibaga amalas, Milay? Di ka mapukawan itinamnama. Addan tulata. Ha? Ngam no bilang man taddan to. Di mon ar-aramiden day takas iti inaramid mo. No anya tilangam iti personal, rumbeng a-proud ka iti langam. Ngamin, saan amaala tirik na ti may sa atao, babaen kadagiti edited aladawan. Maawatam, Wala na. katala, naragsak nga undas, malasang ka. Uray undas pat nakaliniklikan jay tao ang nakainlabam iti kastaunay. Ngeno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anyalaki din. Insurat ni Herculasa Duna. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. At yaman kamay, itingkay, Panang Tarabay. Anyalaki din. Nanang, nagbalik bayan gayam ni Janice. Ay jak man la nadamdamag. Isik-sikreto da siguro Tadida kayat timangtad iti pasarabo da. Ay saus, no kastabot lang. Pagan anok ngay maday ta pasarabo da. Ay naingkakit di mat makisarabo nanang.
Napankanukot dagiti daddo makakabagyan tayo. Ay, sanang. Nagbibisi na kaya iti sarabaw. Ingkaki din nanang. Mabainak. Si kano kayat mo. Mabainak nga rod mo't. Ngam sayang dagiti pasarabo na abang bangluken bag. Iso nga raw damapan ka. Ay, mapanak sa ngagpaiso nga. Mapan ka. Tay dawatan nak iti pasarabaw. Uray sa nga karton laeng at chocolate. Nagadumot tenday ta sa nga karton nanang. Apay, saan kayo sumurot ije resort, tatang? Ay na, sumron to pa'y tirayo makiyay. Nagpudot mo't ngamin unay dito'y Pilipinas. Maikawak iti klima na dito'y. Isu amapan tayo aglalangoy ije resort. Ngam janais, naiwaras mon samot amin ang dagiti pasaramaw. Saan pa'y tatang? Tada pa'y dagiti kabagyan ajak na ikan. Ay kat magibati ka, iti para kini antim adolar. Ay nalay nga sumao na jay, nga antime. Hindi mo ikan, kurawin na ka. At damot para kan kwa na nakasurat to pa'y tinagan na ije pabanglo. Di ngay kasinsin mo Wilma, adamot pasarabo na. Lotion kan lipstick ti para kan kwa na. Nagapo kayo jay resort, idagas mo ni jay balayda na itapasarabo na. Marabyan kami ije resort, tatang. Katno ado ti balon mi amakan. Di yun tumot ngamin kayat ti umay. Da kayo lagay. Agbantayak nito'y balay. Dali, barbaro na ito'y TV kun salasit ko naman. Apay, nasken abantayan nyo? Ay, ganun na. Di mo lamumot ah. Adaw, nagitag tatakaw ita panaway, Janays. Anyakot ni tatangan. Ipadlak yu aday ti balay. Kasanungay nga raw, damaala ni Antim Adolor kun kasinsin mo a Wilma, ni padlakaw. Umaydan tumot dito'y balay ta pagpaspasyaran da. Nabayagan asaan kami nagkikita. Nagwapo ka kay Edin Junior. Oo, John. Anya ti aramidam kita sangwanan ti Sarming. Ay, awan. Barbaro ti t-shirt ko. Barbaro ngagpaiso ta t-shirt mo Nangalam. Pasarabo ni Manang Janice kita man bagay ka. Original niya. Napan kan nakisarabo. Abay ka pa, oy. Idi na mo kasi mangput da. Napanak adagos Ay na, nagpuskol ki din tarupam. Di ka lang mabain. Apay amabainak kat kasinsin ko ni Manang Janice. Uy, gwapo at talaga si Junior. Inka katulungan ni tatang nga agibilag iti mais. Pagibilagan dakat iti maisan. Agsyat kami di iti asawa ni Manang Janice at agabikol Mapan ka manen ijay balayda. Kat simurot ka lang arudan ang nag-resort idi kalman. Kit, inayabanda mo Ay, awan babain mo. Barang anda pa itid da kanyak apasarabaw. Apay, ado ti pasarabo ni Insan Janice. Nagadaw, nagdadakkel a karton na napuno iti pasarabaw. Mapan kami manmat nga rod kininanang. Nagado a kakasintay tinapandimawat iti pasarabaw. Ala, amangan no na ibusan kami. Talaga maibusan kayo Nagkapoy-kapoy kayo. Nakasukat kayo nga gina, papananyaw. Mapan kami ijay balay da Insan Janice, tatang. Ay, mangtid ka man kit di iti pagpasahi may lakay. Awan kwartam di tananang. Awan tenggatang ko iti sida hindi kakaisuna kwartak. Limlima a piso ti kwartak, kakaisuna pa'y. Kurang day tatang. Kat no 20 pesos ang ti minimum apasahi ita. Ay, kat magmagnatan Anyamot ni nanangan, papagnaan na. Agatling takton amakadanon iji balay da Janice. Anya ngay nga raw, katawan ba't kwarta pagpasahita. Magmagna kayaw, tayo supay nga exercise yaw. Ay mabit lang nga raw, alaak jay dua payaw, tapagsagay sa anta. Ay, di da kliplipatan nga idawatan iti pasarabaw. Uray sapatos laeng.
Kunak tumot ngamin anagadayo ti pagnaan. Anyamot ni nanangon, agtid-tid-tidin tilingot ko. Nay, apay, si kalaeng ay ati aglingling ay. Kita man tilang akaw. Nabasbasa akon itiling ay. Pati to'y kilikilay. Ay, kababainan ti sumango kiniinsan Janis. Ay, pagbainam kat padam tumutlaeng anangis-ngis ay. Pimudawan, nanang. Nakitak je profile picture na je Facebook na. Imposiblay apo mo daw. Oray man pa'y manuatawan na je abroad. No talaga anangisay. Nangisit lata. Sapay but-but pa'y dayto'y inalayo apayong. Dinait ko lang dayta. Tawan may gatang iti baro apayaw. Ay, nabanug ako na magmag na. Nagsakit mo ti sakak. Ay, reklamo ka la reklamaw. Kunadapin mo daw ka. Nagngisit ka mutlata dyan, Ice. Pimudawak mo't basit, anti. Ang nag-resort kami ngamin. Nagmalmalam. Isu ang nagsubli ti sigod akulay ko. Kunakun ka, datayo ngagpapamilya, kat barbangisit tayo amain. Nyamot ni nanangan, tila ibagbagayo. Ay, damagam nga rudin, ay pasarabot ha. Anya, sakpay lang ang matipagdamagan nyo. Ay, dyan na isbalasan ka. Pasarabuan nakman mo, iti pangagas ko dito'y managlingling at akilikilay. Ha? Ay, ada, anti. Deodorant ama ko na. Ay, ada, ay ikanakman. Nayunak nga rodya itad ko kada kayo, anti. Ay, ada pa'y ay ada do mga itad mo kanya. Jay pabanglo, anti. Miss Dayjay. Ispray yu laang, bumanglo kayon. Ay, husto ta partner na jaytad mo nga agas to'y kilikilay. Ninanangan ayan. Ay, dyan, Ice. Ay, niya ngay mati pasarabom kin ni Wilma. Ay, adamot ati para kan kwa na. Mabalay nga ikam iti toothpaste. Nabangsit nga may tisangaw na. Anya kayo matananang. Anya nga minan ti awag jay angot tingiwat. Bad breath, anti. Ay na, lumnakaksan itibain ko. Ay, wow, nagpigsa ti bad breath na dayto kasinsin mau. Aywan, ado ti inalak at toothpaste. No kasta, nayunak iti toothpaste di pasarabok kan kwa na a lotion kan lipstick. Anya kayo matananang, imbabaindak launay ijay sangwanan ni Insan Janis. Nay, adaya mo't dakas ngayon bagak. Di na magkulaang mait no anya ti awag jay naangot ang iwat. Na, sapay ulitan na. Nanang awan bad breath ko. Awan, amok nga awan. Imbagak lang na jay, tapno bangtad iti toothpaste. Kanitatang mau, makabulan nun asaan ang nagtututbras. Nah, tasyak man tinakita mon si kabakbakitan. Ay, agat taba ako nga mintisang aw mo. Ay na, aguma kayo nga agtutbras di tanagado nga inted ni Insan Janis at toothpaste. Lakay, daytoy ti parakan ka, toothpaste nga imported. Awan sigarilyaw. Imparit lang arudan ti doktor nga agsigarilyo ka. Iso pala ti biro ka, ay na mapadasak matlaangan ti ag lipstick iti imported. Ay lakay, aggisigis kan. Ah, itan. Katuan Rabiin. Ay itan, takitaan taman. No talaga matlaang nga ikaten na ti madi nga angot day tangiwat mo. Daytoy imported atot pais. Nakaturog kan bakay. Nakaringak pa'y, tangutek no nagtoothbrush kan. Ay, namin ano ang nagbrasa kaon. Apay nga tabako pa'y lang day tasangaw mo. Nah, kaya mo nga ron angal-ngalag ti toothpaste ngayon padawat ti kaanakan. Agat tabako at talaga day tasangaw mo. Naturog ako. Ay, pikin sa mo jinten ni Janis at toothpaste. Ah, pikay. Manglok-loko day ayan nice. Siyak pa'y mat analaingan ti na tilokwan na. Ha, nalaing asumao iso. Ang utak man day tasangaw mo. Ah, Hay!
Talaga api ki jay inted ni Janais. At dakit di abimang si tasangaw mau. Kita man day to'y bibig ko, no limabaga matlaang Junjun. Apay, awan ti sarmi nga pagsarmingam. Saan nga rod alimmabaga iti panagkita? Saan mo't alim mabaga? Ni, apay nga ta. Kat pinaglipstick kun di inted ni Insan Janis a lipstick. Saan siguro ang nalabaga ti kulay na ah? Ti kunam kit de, peke a lipstick day to'y. Sobra ka mo. Saan ka di nga inted ni Insan Janis de ta t-shirt mo? Kiwin, yak pa sinuksukatan aging ka ita. Ay kita man day tagayadan na. Apay, aya. Oh, kita ngamin Na, agsut-sut-sut jay sinulid na. Di ta maganti paggap-gapan di sinulid nga agipos-ipos. Apay, di ka makadlaw? Makadlaw itay. Ay sos, peke day ta inted na a t-shirt mo. Nagkapoy kan? Inta makipalin kay. Nagbayag kamutan nga grub-rubwat. Hay, anyakit ni nanangan aya, tagap-apura. Naglotion nakpay mata. Pinaglotion ba? O di intendinsan mo ayan, guys. One, di imported a lotion. Kahit, apay nga'y tagkurkursing kamulat, ta. Hay, peken samot di inted na a lotion nanang. Day tamot ti pampanunuta. Takita aja inted na toothpaste. Saan namot a pinabanglo ti sangaw ni tatang mau? Ad-adda pa'y abimang say. Oray di lipstick. Saan namot lata pinalabaga da ito bibig ko? Ay, di mo kunaan. Nga oray di ta lipstick nga inted na. Kat pekay. Oray di t-shirt nga inted na kin ni Junjun. Peke matlaang. Ay, agungot akong nukas ta. Apay nanang. Inusar ko kat di bang lunga inted na. Ni, awan mat mangangot ko. Ay, nukas ta. Oray di bang law. Peke matlaang. Ay, puro matgayam peke di inted ni Insan Janis kada tayo. Nukas ta. Agang litak matlaang nga ruda. No oray di inted na nga agas to'y kilikilay. Kat peke matlaang. Saan mo nga umay dito'y balay daan ti dolor kan Insan Wilma, tatang? Ay kat saan da siguro masangon ah. Anya launay ayat yar aramiden da iti inaldaw. Agbangbangkag da. Kasta? Pasaray agmalmalem da ibangkag da. Sabay nagpudot ita ti panawan. Kinure agtudo ken naginay at dadalat ta ibangkag agmulmula. Nagrigat mo't gayam ti biyag da. Nalugi da iday, ta nagsasarano iti simbang baya bagyaw, nalayos dagiti mula da. Sapay utang da ijay, pinagpuunan da. Ay, isumo lagayam anadlaw ko akurat-rat ti muging yan ti dolor. Ay, kaasi mo dagita kakasinsin mo, Janais. Pampanunutak asyak ton ti mapan pumasyar ijay balayda. Sakbay nga agsubliak ijay abroad, tatang. Ay, nasaya at nukasta taramidam, anak ka. Daytan ni Junjun nanang. Itala nga umay dito'y bangkag. Aldawon. Ay, jem anan cellphone na. Tig-igaman na. Darasam, tagarado ka. Saan aday ta cellphone tig-igamam? Nag-text nga rin Insan Janis. Ay, day jemot nga insan mo. Mangtag peke pay. Ibagam agumurgura kami kankwana. Umay ka no pumasyar, sakbay nga agsubli di abroad. Uray saanan. Apay paylaang nga umay pumasyar. Peke mat dagiti inted na. Ay, kat bayam nga umay lata dito bangkag. Tapno makita na ti kabibiyag tayo, akakasinsin na. Ison sa mo day tanli Janais. Wala nang
Nakagatang dakano kat iti baro a Vanda. Ay, iso talaga. Isaw tinagmaneho ijay van. Saan ka ngagsasaunanang? Siyak ti agsao. Taibagak man ape kijay lotion kan lipstick ngayon tad na. Apayasi ka. Siyak ka ti agsao. Siyak ko naklangaro din. Kung porminto manan ti bagbagayo nanang. Auntie Dolor, Insan Wilma, Adaak, Anya ko man, nodda ka. di magasak, tadaited ko kada kayo. Saan ka ngagtagtagari nanang? Bayam asyak tagsao. Oh, anya day taited mo, insan. Basit atulong ko para kada kayo. O adoy 10,000 pesos. Ha? Kwarta? Siya nga pulo aribaw. Ay na, nagalisto ni nanang. Nakangaglaang iti kwarta. Ay, saan nga taapi kiday tao eh. Saan apeke day ta, auntie? Mangmang tudak ka dimot iti peke. Ay na, saan ka ngagtagtagari nanang? Ag-thank you kalatan. Ang mga numadintuman ti maisawang mo. Ay, thank you abala siyang kao. Saan ka pa'y ngagaw-away? Tagparti tayo iti manaw. Dito'y kan amangal daw. Kaya't mao ti mangyawid iti native amanok ijay proud. Ha? Ay, saanin, auntie? Anya lakit din ay saan ka kadingag babaeng tagkakabagyan tayo mag awan sab-sabalay. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.